تنه بکو یعنی ام دخوازن به زمان خو پروردهی ببینن اگر زمان که جبو که استگی جبو نتوی که هلبجارتنه به او زمان دبی کو جبو ترکا جبو هلبجارتنه به جبو کردان نه جبر کو ام جبو 7 سال ام زمانی وان هندبن او دوی نابیر دا چه هندبن انگلیزی فرانسیزی بلکی زمانی دن ام چه هندبن او چه هندبن هر دو جی پرگرینگه کی bir yerde de jbo me ki jan zamanı ki himbe o jip programge u eğer netewek vek zamanı duyemin kurdi himbe o netewe kurdninen zamanı me yekemine kurdi o zamanı vek duyemin vek zamanı hilbejartiye ki himbe ve Türk himben ya jine netewenden dikarın himben ama kurdna kurd vek zamanı yekemin zamanı perverdehi kurdi himben ev xalak gringe وكيدن دخازن بكفن تركيا دخازه بكفه يكتي أوروباي وجورا خالين يكتي أوروباي دكارن بيجن أجر نتويك لدولتك لنها دولتك 7 سال زيادتر بيجي إيدي 5000 بنجي 2000 بنجي أو نتوي خدي زمان خويا لدفر خويا وبوي زماني برهيد بينا أجر ترك ببن اندام یکیتی اروپایی جخو مجبورن جخو فدرالجیه ما واره ما و مجبورن ما قبول بکن و مجبورن جخو به زمان ما پروردهی بدن ما مجبورن جبر به کی بلکی دخوازه پیشیا ویا بگره سرکوزی ترکیه یا جی ام بیجن پارلمانتری وان ام دکارن وقت اسفیچ سویده ام میناک بدن لوی داری نتوین پرپچوک هنه و به زمان خو پروردهی دبینن وقت زمان دیمین زمانه نتوين كلها خد بينن مثلا أمي زمانه تركا وقت زمانه ديمين هيمبن لزمانه يكمينه پروردهي كردي به لسويد وسائل سويسري وسائل تمام أوروبا وسائل مجبورن يعني بيا قبول بكن وكيدن جالك سازي كردا هنا أم دزانن ايتم سن هي و سرما في زمانه زقماكي جالك چالاکی بدار خستنه 10 ساله 20 ساله لسربیا به دولت رئوب بکه جه ایتم سنه ناپرسن جه سازی متو سازی ناپرسن جه کردی داری ناپرسن یعنی کرد تننه ور سیستم ترکوک ور حرکت که و بی اوای بریار داده به دو حتی چوا زمان کردا مجبوری جنینه اجبوه البجارتنی هنا بکرنه ما مستوى وانتنا نايلن ام مستوى بكن نايلن ام زمان كردي وقت ما مستوى جبو ما مستوى هيمبن نايلن ام لسبيا برورده هي ببينن الهر دري قدخه هنا 4 حرف كردا 4 تيب كردي قدخنه والمحكمه وانا نكرن بيجن ام بتركي خد باريزن لدبستان ام نكرن بيجن ام كردن ام كردي داخلن ام نكرن بخوند كارا كردي باخلن وجاليدن بس هانكي هرتش سربس بيه ور حركت دكن سانكي جمرد بيجن يشتر هندكارن درس آخوهم بن هندكارن سانكي ما مستهنه برتوجي مهنه اوي هرتش دي آماده كن يعني ام دزانن جديروكا پروردهي وان ورده انجليزي بمجبوري وقت زماني ديامين ددن هنكرن تكيس انجليزي هنابه امي چوا زماني كردي تربدن ما و بي برتوك بي ما مسته تشتكي وانا مدنه اوتشاب مبدن هنكرن وجبو هالبجارتني مجبوري جنينه يعني سانكي اوقاس مبچوك ديتنا اوقاس زمانه مبچوك ديتنا سانكي اوي زارو خازن كردي هم بن ودس حتى ذا هر تشتي مزجنا ذاك المجيامه وكردي تفمي وير حركتكن ناقوكيه وانا يعني بيا ناقوكيه من طبيعي ام زنم شد خازن لسر سیستم زمان دیمین هنکرنی زمان دیمین و هنکرنی زمان یکمین لجهانی اما سیستمی که اوجی به انگلیسی امجرد بین immersion چوایه تو زمانی که گاو بدی بخوادی بدی هنکرن و وک درسی که وک وانه که نه لی وک بیشتر چوات درس دنا وانه دنا به وی زمانی بدی زمان دیمین به وی آوای بدی هنکرن و زمان یکمی جهو زمان پروردهیه. جبو ما اگر بخوازن ترکی ما بدن هنکره زمان ما پروردهی جهو کردی به گره و تبي زمان دیمین او ترکی به انگلیسی به یا جی فرانسیزی دکارن سه درسه به وان زمانه بدن زارو کمه. یعنی سیستم بیایه گره وربه اگر بخوازن امهین بن
و وکی دنجی کلی دیسال تمام جهانی ام دزانم کو چه قازو دست به پروردهی از من بکی او قص باشه yani 3 سال ya da 4 سال ya da gava ku dest be peş dibistana dikin zarok dest be zaman jî dikin zamanê mamoste çi be zarok vî zamanê hîn dibin û gere zamanê wan Kurdî be divê wayê dest pê kin gava ku sala gora zamanê hilbijartî sistema wan nû dixwazin piştî sala pêncemîn zaman bidin hîn kirin halbukî çima madem ki dixwazin em zimanê xwe hîn bin bira sala yekem bi dest pêke yani îngilîzî bîle zimanê me sêyemîn e em ji sala çaremîn dest pê dikin çima em zimanê xwe dayîkê ji sala pêncemîn dest pê kin û dizanin yani gava ku zarok piçûk bin ziman hîn dibin ya pir baş dizanin ji ber vê yekê gava ku mezin dibin hîna didin hîn kirin yani armanca bana çi ye dilîzin ez dibêjim wek sîstema Türkiye sistema meclisa wan sistema devletê a ez bêjim hikûmetê her kesî çawa ye ji alîkî ve dixwazin li cîhanê bêjin ku Kurdî erê me qebûl kiriye mafeke falan filan ji aliyê din ve qedexeyê li her derî bê Kurda her kes dikare bêje erê ser Kurda biaxive ama em nikarin biryar bidin ji me tiştekî nayê pirsîn û 2 saet ji bo hînbûna Kurdî ne tişteke yani bira kes ne bêje bi 2 saeta kesek zimanekî hîn dibe ne Kurd hîn dibin ne tu kes hîn dibin yani wek min got 4 saeta İngilîzî û her sal heye kes İngilîzî hîn nabe li Tirkiyeyê yani sistema wana ziman hînkirinê ji xwe ne baş e ji bo Kurdî ji xwe me dixapînin yani ne mamoste hene ne pirtûk hene ne tiştek heye di markezagona wan de jî em ez ê bixwazim wek Kurdek temînatek hebe li ser Kurdî li ser Kurda li ser hebûna me li ser mafên me li ser mafê zimanê me gel temînatek hebe yani tu bêjî em wê mafê didin we ama destê me de yani benê wê destê me de em kînga bixwazin em ê helînin û di wê markezagonê de tune be ew tu Kurd biya qebûl neke yani madem ki tu mafekî didî me ji xwe heqê wan tune de mafekî bidin me ya jî ji me bigirin ama ku dibêjin em didin ez gora zimanê wan bêjim wê demê bira markezagonê xwe bira biya bikin legal yani bira bikin tiştekî legal em bizanibin erê wayê dixwazin gavekî bavêjin yani lê em ez bawerim temamî Kurda dizanin viya ji bo zanîngehek li Artuxliyê çawa vekirin navê wî bîle nekirin Kurdî gotin zimanê ku dijîn yani zimanê ku ew dikujin lê hîna jî dijîn maqokek pir mezin e yani ez werbêjim ew wek televîzyona wan be ew wek beşên ku dizanîngeha de vekirine dixwazin Kurda û Kurmanca ji hev bikin dixwazin me dengê me piçek bilind diye bira dengê me nizm be armanca wan ew ne tiştekî dine yani ez werbawer dikim